Malo je slabiji, ali je 220. Idemo vidjeti ja, da izlače, da ti drugi probaju stvara ili ko zna. Pramočio ja sam. Moramo da uđemo, a imam neki... Kakva roba, nevjerovatno. BD 250 dinara danas. Kolika trebaš? Šta ti treba, još? Pa uzo bi jednu pola od one. Debljine? Ne, velika je. Ona je dobra, nego treba mi kolutka. Pola od one dužine. Pa polomi i sići ćemo ono pa ćemo da naš... Ti si budala, što? I onda mogu da je bačim. Dobro. Pa tako. Što kad mi treba dugačka, šta da radim? Navari. Dolazite? Hajdete kod tete. Te su 3 one bit će kasnije. Ja imam. Ja sam iz Sjenice i...
Burek z vratom. Diljera vam, ja za to kod tek samo burek z vratom. Moramo vratiti, to nam je puno. Puno nam je. Da nam neki mali imali nešto za 100 dinara reći čiku. Ne jedi govna, ne mogu majke, kako ne može? Od koga? Gotovo. Bilo šta. Biçindim ude. Ha? Kao šao biçindim. Su. Ude. Ude. Kad je podiglo ovako pod jedan ko bulta. Ko kombi crveć. Kaže, ako 5 minuta držiš ovo,
Ali? Kažemo manje Tamo poslije to radi. 550 € košta radnje. Evo čovjek ima, ali nema baterije. Ali nemaš potrebe. Kaže, ti pare vrati.